ngabona ngathi kuvaleleka abaculi ngokungenhloso nani inkosi yami nithi ngizama ukuvimba no ningangivimbi. That's why ngithi mina la namhlanje ngizomemezela ukuthi umncintiswano yoKhozi ngokusemthethweni ngizomemezela ngithi umncintiswano yoKhozi angeke ngisakwazi ukuthi ngiyingenele ngoba ngifile ngazuthi kune pressure ekumphathi stage ukuthi mhlambe ngoncintisana namhlanje bazogcina kuyina umuntu oyedwa. I do understand ukuthi ngiunderstand ukuthi ngine following abantu bayangithanda kakhulu vele mobe umncintiswano la umele kuvote khona ngizoshaya lo nyaka unyaka nonyaka side uyathanda noma awuthandi vele. So ukuthi mhlambe uthi ukugijima uzovimba ngoOctober uzovalela abanye abaculi abasazo release mozokhumbula ingoma njengoma leningi ingoma ezakhishwa la ko November 20 bani ngo November zahamba zoncintisana enyakeni futhi wonke umculo ongakakhiphi njengamanje from hip hop from afro pop gqom kuphi abalandeli abasezokulithola abalaleli abasezokulithola ithuba lokuthi befake ingoma zabo ngenxa yokuthi mhlambe nibona ukuthi ma nibavulela abafowethu nizobe nifaka ukuthi mhlambe kuphinde umuntu no mina njengoba ngikhona angisoze ngaba proud ngokuthi kube yimi ngedwa yimi unyaka nonyaka angisoze ngaba proud nami ngiyayidinga icompetition ngiyayidinga competition because ngigcina nami ngibhoreka kahle ngigcina ngibhoreka akekho umuntu ongafisa yena ukuthi kuhlabana yena nje unyaka nonyaka kuhlabane noma njalo makuthiwa na top 10 ngena mina because vele ngizongena if kunengoma ekhona ngiyireleasile vele bazongifaka abantu baningi vele bazongifaka imafaka imali ukuzana ama SMS so ngeke ngibe proud ngokuthi nakulo nyaka ngizongena nangonyaka ozayo ngizongena no kunabaculi abaningi ikakhulukazi emaskandi abasebasha okumele abantu benikeze ithuba lokuba empowerisha ngikhuluma abafana abancane abanjengomjolisi omafikizo baningi abafana oyinsizwe ezikhona omaganga bashaya ingoma lo mfoshayela ngoma ethi uma umthande dlala ngawe ingile ngoma mayikayithinta le mfo ugcwalizwe lonke unyaka uyakhala umphathi ukuthi nkosami lento unyaka zizoyenza kanjani ngoba ukhuzani nabantu bakhe yabo namuzwa umphathi ekhuluma lapha okhozini wafike washo hamba niyobheka i-video lapha elongeni ku-Facebook oKhozi uyasho umphathi uthi Nkosi yami siyacela ningavotela umuntu votelani ingoma ningavotela umuntu uyakhala umphathi ukhathazekile sizwe sasemzansi ukhathazekile umphathi oKhozi nina uthi nina niyavota nina uyathuka yena niyavota ile criteria uma uthi abantu abavota abantu vele bazovota unfortunately nje ke ukuthi futhi vele lapha kwi top 10 mawufaka umaskandi nje owazi ukuthi umaskandi uzowina lokho nje okwazi ukuthi unyaka uzohlukana ngomaskandi yabo okwazi unyaka uzohlukana ngomaskandi konje ayithini le ngoma leya ayithini le ngoma le yabo number 1 yabo number 3 18 bani Nkosi yami 18 le ngoma khona le ngoma leyana ethini anibhalele le ngoma anibhalele le ngoma le yabo number 3 lapha le kwakuthiwa yona wafuneka ihlukanise unyaka le yokhuza lapha 18 bani cha angisekho into zokuhlukanisa unyaka ngane zakwethu sengihlala sengithethe umhlala phansi mhlawumbe unyaka sengawubhoboza lapha umhlobo wenene ngiqunthube lapha kwikhakasi yabo kodwa nje uKhozi ngichase ngokuke ngawubhoboza unyaka bakwethu cha sengugobozile abafethu hayi kabi ubhobozile lo nyaka umphathi uzogcina esethi hey umuntu okadlala unyaka akadlala lo Khozini umthetho